आज चाहिँ हामीले पब्लिक रिलेसनमा चाहिँ पब्लिक रिलेसनको कन्सेप्ट हेर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला त मैले अघि भनिसकेँ कि पब्लिक रिलेसन इज डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट देन दि सेल्स मार्केटिङ एन्ड एडभर्टिजमेन्ट। अनि यु क्यान फाइन्ड पब्लिक रिलेसन एज वान अफ द मेजर टुल्स अफ प्रमोसन. If you remember of the second semester course, there used to be the marketing, news product marketing, and when we learn about the four P's of marketing, four P's of promotion, then there used to be fundamentals of marketing, four P's of marketing, of just like product, place, price, and promotion. When you talked about the promotion, then you had found five major tools of promotion. These are advertisement, personal selling, direct marketing, public relation, sales promotion. These are the promotion tools fall under the promotion. So in the third semester, when you talk about the public relations, then this is a different concept than the advertisement, sales, and marketing. If you talk about the advertisement, advertisement is in the paid form. You have to pay amount or to the advertisement agency or to the media to get your message out to your audience. So you have to pay for the advertisement, paid uh, a form of information. So when you pay to get your message out to your audience, then the credibility of your information is low than the public relation. Because in public relation, you don't have to pay to get your message disseminated to your stakeholders or audience, because there is the high credibility in the public relations. So advertisement, already everybody already knew that this is an advertisement, then obviously you will have a low credibility in advertisement. So what are the differences between public relation and advertisements are, um, in advertisement you will have the control on the contents, how to write your message for your public, for your audience, depends on you. You can write whatever you like, being in the, you can say, in the being the parameters of the code of ethics of advertisement. You can get your message disseminated to your audience as an advertisement. You can do whatever you like, but you have to comply certain basic standards of the advertisement code of ethics. Is that's fine. Otherwise, you have the control over your contents, over your information. So the frequency is also another thing. You can select media on your choice. You can decide how many times your advertisement will be published or broadcast from the media. It depends on you. But when you talk about the public relation is not like that. Public relation is basically you will make a messages or contents or information, and you will provide it to the media. It depends on the media that do they find the news value on your information or not. You may send press releases to different media organization, uh, and they will decide it. If they find the news value, if they find the information interesting for their audience, then only they will entertain, otherwise not. That's why as a public relation practitioners you have to be very capable to write such a message that will be interested, that will have an impact for the larger group of people. Otherwise your organizational issues can never be the can never be the topic of news, you know. That's why you have to be very careful on that. So sales is also the another thing. Public relation does not only focus on maximizing the sales in the short term. As an organization you might have different products and services for your trading. So in that case, public relation does not
focus on selling the individual product and services. So rather, it focuses in selling your whole organization. That means selling means that doesn't the trading exchange of your organization in the monetary form. So what I mean to sell is you can sell your whole organization to the public. That means you put your organization to the public as it is. So sales, advertisement, and marketing try to sell individual product and services rather, but public relation try to sell the organization itself. That's the different concept. So you learn about the concept of public relation against the marketing, sales, and advertisement. So another concept is public relation is a tool of success. If you practice public relation, that means you are maintaining relations, very cordial relations with your audience, with your stakeholders, then it will be very easy for you to operate, to run your business smoothly. Otherwise, not. So, whatever the useful or quality product you bring into the market, if you have already a very bad impact or a very bad image among your stakeholders or consumers, then they will simply ignore your product. That's why it's very important to have a very good relations with your publics. So I already mentioned about the different kinds of publics. You will find different kinds of public. That means primary public, secondary public, and marginalized public, marginal public. You will find proponents and opponents in the form of publics. You will find future and existing publics. You can say there are different kinds of public. So public means those persons and parties who have something to do with your organization. So those are not considered as a public who have nothing to do with your organization. That's why uh, whatever the message you write as part of public relation, that should be targeted to your public. So is there anything you want to make comments? के भन्नु छ तपाईँहरूलाई? के सोध्नु छ? छैन है? मैले अहिले दुईवटा कन्सेप्टको बारेमा कुरा गरेँ। एउटा कन्सेप्ट चाहिँ पब्लिक रिलेसन, सेल्स, मार्केटिङ र एडभर्टिजमेन्ट भन्दा फरक कन्सेप्ट हो, र अर्को कन्सेप्ट चाहिँ पब्लिक रिलेसन भनेको एउटा सफलताको औजार जस्तो हो, यो टुल अफ सक्सेस। किनभने मैले एक्जाम्पल पनि तपाईँलाई योभन्दा अगाडि दिइसकेको थिएँ कि जतिसुकै राम्रो प्रडक्टहरू भयो भने पनि इफ यु अलरेडी हेभ अ ब्याड इमेज among the consumers, customers, or stakeholders, then your product and service will never be success in the market. Just say for example, you can say that Nepalमा चाहिँ it was a very good scope of garment industry in Nepal few years back. But suddenly that business uh, became so low, you can say. अर्थात् चाहिँ सडनली अचानक चाहिँ त्यो बिजनेस डाउन भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ देयर वाज दि you cannot say it's rumors. There are some realities as well. But in an international market, it was a very huge publicity that Nepalese garment industry is full of you can say child labor. The garment is produced by exploiting the child labor. When the matters were published like this, then the international consumers they stopped buying Nepalese garment. What does that mean? त्यो भनेको के हो भनेर चाहिँ the image, the reputation of Nepalese garment industry went down because of the you can say realities or rumors to some extent as well. हुन त हो पनि त्यो, तर सबै गार्मेन्टमा चाहिँ चाइल्ड लेबरै प्रयोग भएको त हुने थिएन। तर पछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टु ड्यामेज दि कन्ट्रोल, टु कन्ट्रोल दि ड्यामेज, होइन, क्रिएटेड बाई सच र्युमर्स,
त्यसको लागि चाहिँ नेपाली गार्मेन्ट चाहिँ बालबालिका श्रम रहित छ भनेर चाहिँ एउटा ट्याग लाउनुपर्ने या स्ट्याम्प हान्नुपर्ने त्यस्तो पनि आयो। तर जतिसुकै पछि कोसिस गऱ्यो भने पनि एकचोटि लुज भइसकेको इमेज चाहिँ रेपुटेसन चाहिँ फिर्ता ल्याउन गाह्रो हुन्छ। द्याट्स वाइ नेप्लिज गार्मेन्ट इन्डस्ट्री गलैँचा उद्योग भनौँ न, त्यो चाहिँ डाउन भएपछि पहिला एकदमै राम्रो थियो। त्यसैले त्यो के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि चाहिँ वाट एभर द क्वालिटी अफ यर प्रडक्ट्स, वाट एभर your सर्भिसेस टु यर कन्ज्युमर्स, what useful products you produce for your consumers, that's the secondary thing. If you already lose your credibility, if you didn't have a reputation or goodwill होइन among your stakeholders and consumers, that's a very big thing. त्यसैले अब हामीले के गर्नु पर्यो भने पब्लिक रिलेसन भनेको चाहिँ यु अलवेज मेन्टेन गुड रिलेसन्स विथ यर पब्लिक, cordial relationship with your public. That means mutual understanding between organization and public or stakeholders. जस्तै कतिपय अवस्थामा चाहिँ धेरै इक्जाम्पलहरू दिन सकिन्छ। जस्तै नेपालकै कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्ने हो भने पनि कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरू दे आर रनिङ भेरी स्मुथली, मेकिङ भेरी गुड प्रफिट एज वेल, प्रफिट पनि कमाइरहेको हुन्छन्, तर चाहिँ दे डोन्ट ह्याभ गुड रेपुटेसन अमङ द पिपल। त्यसो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसो भने यु क्यानट ह्याभ यर बिजनेस फर द फ्युचर, लङ रनमा चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसैले यहाँ मैले अर्को भनेको कन्सेप्ट चाहिँ पब्लिक रिलेसन इज अ टुल अफ सक्सेस। इफ यु हेभ अ भेरी गुड रिलेसन्स विथ यर पब्लिक, दे डोन्ट अब्स्ट्रक्ट यर एफर्ट्स, अर्थात् चाहिँ दे हेल्प यर अर्गनाइजेसन इन एनी वे, कुनै न कुनै तरिकाले। जस्तै अदरवाइज दे क्यान ह्याभ हेजिटेसन, डेमोन्स्ट्रेसन्स, दे क्यान ब्लक यर एक्टिभिटिज होइन। द्याट्स वाइ if you have to achieve success in the market, then you have to have a good relations with your public. पब्लिकको चाहिँ बारेमा हामी पछि अलिकति डिटेलमा कुरा गर्छौँ। देयर आर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ पब्लिक। त्यसैले दुईवटा आज मैले एउटा कन्सेप्ट चाहिँ पब्लिक रिलेसन इज डिफ्रेन्ट देन सेल्स, मार्केटिङ एन्ड एडभर्टिजमेन्ट, र अर्को चाहिँ पब्लिक रिलेसन इज अ टुल अफ सक्सेस भनेर भने। अब अर्को चाहिँ के एउटा कन्सेप्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाउँछु भने अर्को चाहिँ पब्लिक रिलेसन सेकेन्डमा पब्लिक रिलेसन इज अ टुल अफ सक्सेस भनेर भनिहाल्यो होइन। अब त्यसपछि चाहिँ अब पब्लिक रिलेसन्स इज अर्न भन्ने चलन छ, नट बाउट। त्यसैले पब्लिक रिलेसन चाहिँ यु हेभ टु अर्न पब्लिक रिलेसन्स भनेको चाहिँ यु हेभ टु किप रिलेसन्स विथ यर पब्लिक्स एन्ड इट क्यान नट बी ह्यापन ओभरनाइट। त्यसैले पब्लिक रिलेसन क्यान नट बी बाउट, यो किन्न सकिँदैन, इट ह्याज टु बी अर्न, यो चाहिँ कमाउनु पर्छ। त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ if you gain reputation, goodwill or good image, and if you have to do that things, then it will not come overnight. त्यसैले यो चाहिँ बिस्तारै हुने ग्रेजुअल प्रोसेस हो। त्यसैले you have to earn the trust of your stakeholders, you have to earn the trust of your consumers. So to earn the trust, it will take time, it cannot be overnight. You cannot buy the public relations, or you cannot buy the image of your organization overnight. You have to do a lot of efforts, you have to apply the lot of energy to maintain the good relations with your publics. That's why public relation, it cannot be bought, it should be earned. This is another concept. Is there anything you have to ask? केही सोध्नु पर्ने छ? के क्वेसन छ तपाईहरुको? छैन? त्यसैले आज हामीले पब्लिक रिलेसनको बारेमा चाहिँ केही कन्सेप्टहरुको बारेमा कुरा गर्यौं। तीनटा कन्सेप्ट हामीले यसमा हेर्यौं पब्लिक रिलेसन। अनि अर्को चाहिँ पब्लिक रिलेसनलाई चाहिँ
अब मेजर कन्सेप्ट चाहिँ पब्लिकेसनको, पब्लिक रिलेसन इज कम्युनिकेसन। यसलाई पनि एकचोटि हामी यहाँ लेखौँ। हो, मेजर कन्सेप्ट चाहिँ यही हो। द्याट्स वाइ पब्लिकेसन इज टट अन्डर दि मिडिया एन्ड कम्युनिकेसन, होइन, मिडिया एन्ड जर्नलिजम, बिकज पब्लिकेसन इट्स सेल्फ अ कम्युनिकेसन. So communication is very important for organization, profit organization, not for profit organization, even for individual as well. So how to keep communication with your stakeholders and with your consumers or audience, whatever you say. Communication, publication is basically a communication because you have to communicate about your organization to your stakeholders, and you have to give or receive feedbacks from them as well. So यहाँ चाहिँ आएर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ when you practice public relations you have to be, it's like a masters in the communication, crafting the messages, disseminating the messages. These are very important things. So how do you make you convince among your audience or among your stakeholders depends on the communication you initiate. How do you communicate with your stakeholders? That's have the big importance. So when you write the messages for to communicate with your stakeholders, then you have to follow the basics of communication. Writing skills should be there, expressing skills should be there. So in many cases, you have to practice the writing communication messages just like the journalistic writing skills as well. So when we talk about the writing in journalism, you have to answer some basic questions, basic facts. For example, what, where, when, how, who. These are the basic things that make the news. So when you talk about the publication, there also you have to answer some of the questions. So as a publication practitioner, as a organization, what messages are you going to communicate to your stakeholders? These are the important things. सो कम्युनिकेसनलाई हामीले अर्को पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ, पब्लिक रिलेसनलाई हामीले अर्को पर्सपेक्टिभबाट कम्युनिकेसन भनेर हेऱ्यौँ। अब यसलाई अरू के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर सम पब्लिक रिलेसन थियोरिज फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ कम्युनिकेसन, होइन, कम्युनिकेसनको पब्लिक रिलेसन कम्युनिकेसनका केही थियोरिजहरू पनि छ, वी विल लर्न लेटर, जसमा चाहिँ हामीले टु स्टेप फ्लो थ्योरी अफ कम्युनिकेसन, कन्सेन्ट्रिक सर्कल थ्योरी अफ कम्युनिकेसन भनेर दुईवटा थ्योरीलाई मेजर रूपमा हेर्न सक्छौँ। त्यसै एसिएमडिआर, सेन्डर, एन्कोडिङ, मेसेज, डिकोडिङ र रिसिभर भनेर अर्को एउटा चाहिँ मोडललाई पनि हेर्न सक्छौँ। त्यसैले अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो पनि बुझ्नु पऱ्यो कि वाइ पब्लिक रिलेसन कोर्स इज टट अन्डर दि जर्नलिजम एन्ड मास कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ बिकज दि राइटिङ phase or practices of writing in public relation is same like the writing in journalism. कतिपय अवस्थामा त्यस्तै हुनसक्छ, त्यस्तै हुन्छ भनौँ न लेख्ने कुराहरू चाहिँ कम्युनिकेसनमा। जस्तै एउटा कम्पनीको इफ यु आर अ सम अर्गनाइजेसन एन्ड यु आर गोइङ टु अनाउन्स the new product of your organization, then you have to write the press releases and distribute it to your media, different media, होइन। र त्यसमा चाहिँ when you prepare the press releases, there you have to answer some basic questions. What product are you going to announce, होइन, who made it, what ingredients are there, what this product will take benefits for you, how can you buy it, what can be the prices. These all things should be included there. So that's why when you talk about the public relations communication, then you also, it's little bit similar to the journalistic writing. That's why you will learn some models of public relation. There are one public information model,
that is quite near or similar to the journalism. That's why public relation is also a communication. यसरी हामीले चाहिँ आज चाहिँ कतिवटा कन्सेप्ट हेऱ्यौँ यहाँ। एउटा चाहिँ public relation चाहिँ इज डिफ्रेन्ट देन सेल्स मार्केटिङ एन्ड एडभर्टिजमेन्ट, पब्लिक रिलेसन इज अ टुल अफ सक्सेस, र पब्लिक रिलेसन इज अर्न नट बाउट, र पिआर पब्लिक रिलेसन इज कम्युनिकेसन भनेर हामीले हेऱ्यौँ। इक्जाममा धेरै क्वेसन्सहरू चाहिँ पब्लिक रिलेसन क्यानट बाउट, इट सुड बी अर्न भन्ने कन्सेप्टमा पनि आउन सक्छ। त्यसपछि अरू पब्लिक रिलेसनको कन्सेप्टहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ, अनि यो चाहिँ एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, यो पनि हेरौँ है त। पब्लिक रिलेसन्स इज म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन अर्गनाइजेसन एन्ड पब्लिक्स। तर हामीले चाहिँ when you talk about the publics here, it is not just the public usually refer by the political parties. Political parties ले refer गरेको जस्तो vague public चाहिँ होइन। Those are publics who have something to do with your organization. तपाईँको संस्थासँग सम्बन्ध भएको, सम्बन्ध राख्ने। अब त्यो सम्बन्ध एकदम प्रत्यक्ष डिरेक्ट पनि हुनसक्छ, इन्डिरेक्ट पनि हुनसक्छ होइन, इमिडिएट पनि हुनसक्छ, अलिकति फार इम्प्याक्ट हुने पनि हुनसक्छ। त्यसैले द्याट्स वाइ वी classified publics under the primary, secondary and marginalized. Right? There are persons, organization and parties that will quickly affect your organization, then they are called primary publics. Then there are some publics or parties or persons that can create the influence on your organization, but not like the primary. These are called secondary. So those are the publics, parties and organization. They have the very far influence. It's not immediate, not direct. Those are called marginalized publics. त्यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। र proponents and opponents is also very simple. If people they already like your organization, they are proponents. It's not very difficult to make them convince in favor of your organization. But those public, those persons, parties and organization in the market or in the society, they are very critic of your organization. They always criticize your organization. They don't like your organization. They always try to block the efforts of your organization. They are called opponents. You have to draft messages to make them convince on your organization and your product. So there are two strategies. One is there are already your some number of your opponents. Then if you cannot make them favorable to your organization, if you cannot win the trust of them, then you can ignore as well. And your efforts should be concentrated on the silent majority. They are not yet decided to like your organization or not. So these are the things. So any reflection you have in between this class? केही छ तपाईँको भन्नुपर्ने अब यसमा? क्लियरै छ है। त्यसैले आज हामीले यो विषयमा कुरा गऱ्यौँ। अब केही क्वेसन्सहरू छैन भने चाहिँ हामी आज यति नै गर्छौँ, हुन्छ? सर भन्नुहोस् त। यो पिआर भन्ने चिज कम्युनिकेसन हाम्रो मास कम्युनिकेसनमा कतिको प्रयोग हुन्छ? यो त बढी बिजनेसमा बढी युज हुने गर्छ सर। एक्ज्याक्टली तपाईँले मैले अहिले यही नै भनिरहेको थिएँ। हाम्रो सुरेशजीले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के भने यो चाहिँ बिजनेसमा बढी प्रयोग हुन्छ, यो मास कम्युनिकेसनमा किन प्रयोग हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। र मैले अघि भनेको पनि त्यही हो कि एउटा कन्सेप्ट चाहिँ मैले के बताएँ भने पब्लिक रिलेसन इज अ टुल अफ सक्सेस भनेपछि चाहिँ दिस कन्सेप्ट इज एप्लिकेबल टु दि बिजनेस अर्गनाइजेसन। एनी बिजनेस अर्गनाइजेसन इफ दे ह्याभ टु अचिभ सक्सेस, ह्याभ टु अचिभ त भन्नै परेन, एभ्री अर्गनाइजेसन दे आर देयर टु अचिभ सक्सेस होइन। त्यसैले कुनै अर्गनाइजेसनलाई सफल पार्नको लागि
के चाहियो? पब्लिक रिलेसन भन्ने चाहियो। पब्लिक रिलेसनले किन सङ्गठनलाई सफल पार्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले कस्टमरहरूसँग त्यसपछि अरू स्टेक होल्डरहरूसँग राम्रो रिलेसन राख्यो भने तिनीहरूले हाम्रो काममा बाधा पुर्याउँदैन र हामीलाई सफलता हासिल गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले पब्लिक रिलेसन इज अ टुल अफ सक्सेस भनेको चाहिँ यो बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूको सफलताको लागि हो भनेर भनियो। र वाइ इज इट टट अन्डर दि जर्नलिजम एन्ड मास कम्युनिकेसन भन्यो भने देयर आर टु रिजन्स। एउटा रिजन चाहिँ मिडिया पनि, जस्तै रेडियो नेपाल भनौँ, नेपाल टेलिभिजन भनौँ, कान्तिपुर भनौँ, देयर आर मिडिया अर्गनाइजेसन, दे आर अल्सो देयर फर प्रफिट है। तिनीहरू पनि त्यहाँ प्रफिटको, दे आर अल्सो दि इन्डस्ट्री अर अर्गनाइजेसन। अब यसमा अलिअलि फरक चाहिँ पर्छ। जस्तै रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्तो यिनीहरू चाहिँ दे आर गभर्मेन्ट मिडिया होइन, अहिले चाहिँ पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ अन्तर्गत रहेको छ। तिनीहरू चाहिँ पब्लिक मिडिया अर्थात् गभर्मेन्ट मिडिया भएको भएर दे आर नट देयर फर प्रफिट मेकिङ, स्टिल दे हेभ टु अर्न प्रफिट फर दि डेली अपरेसन अफ देयर अर्गनाइजेसन। किनभने गभर्मेन्टले दे डोन्ट अलरेडी सपोर्ट एभ्रिथिङ। जस्तै तिनीहरूले चाहिँ दे आर नट जस्ट सपोर्टिङ दि डेली अपरेसन एज वेल। त्यसैले के भन्दाखेरि चाहिँ दे आर देयर मोर फर दि क्यापिटल अर डेभलपमेन्ट इनिसिएसनमा चाहिँ उनीहरूले सहयोग गर्छ। त गभर्मेन्टले पनि गभर्मेन्ट मिडियाहरू रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनमा पनि के छ भने दे आर सर्टन प्रोभिजन्स द्याट दे हेभ टु मेक प्रफिट, रेभिन्यू जेनेरेट गर्नुपर्छ भन्ने छ त्यहाँ। भने मतलब प्रफिटै कमाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ नभने पनि देयर सुड बी दि कमर्सियल स्पिरिट्स भनेको छ। त्यसैले यहाँ भन्न खोजेको भने किन पब्लिक रिलेसन चाहिँ जर्नलिजम मास कम्युनिकेसनमा पढाइ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मास कम्युनिकेसन मिडियाहरू पनि एउटा सङ्गठन हो, तिनीहरू पनि सफल हुनु पऱ्यो नि। जस्तै कि तपाईँको अहिले इट्स अ भेरी गुड एक्जाम्पल अफ कान्तिपुर पब्लिकेसन। कुनै बेला कान्तिपुर पब्लिकेसन, कान्तिपुर मिडिया ग्रुप चाहिँ इट युज टु बी अ भेरी पपुलर। र अहिले पनि कान्तिपुरले चाहिँ, कान्तिपुर रेडियोले चाहिँ राष्ट्रको संसार भनिरहेको हुन्छ होइन। अब एउटा कुनै प्राइभेट मिडियाले राष्ट्रको संसार भनेर भन्यो भनेर आलोचना पनि भइरहेछ। त्यो चाहिँ राष्ट्रको संसार हो कि होइन भन्ने उनीहरूले आफ्नो विभिन्न कमर्सियल प्रमोसनल क्याम्पेनिङहरू गरेर चाहिँ उनीहरू प्रफिट मेकिङ, तर पनि उनीहरूले आफूलाई चाहिँ नेसनल सर्भिसको लागि, पब्लिक सर्भिसको लागि हो हामी भनेर चाहिँ त्यसरी ब्रान्डिङ गरेर अगाडि बढ्यो र नेपालमा चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल जर्नलिजम सुरु गर्ने हामी नै हो भनेर उनीहरू अगाडि बढे। टु सम एक्सटेन्ट द्याट वाज करेक्ट, केही हदसम्म त्यो हो पनि। नेपालमा चाहिँ पत्रकारिताको अलिकति प्रोफेसनल निजी क्षेत्रमा उनीहरूले त्यो गरेको पनि हो। तर पछि हुँदै आएपछि अहिले चाहिँ कान्तिपुरको रेपुटेसन चाहिँ एकदमै घट्दै गएको छ नि होइन। जस्तै उनीहरूको पब्लिक रिलेसन अहिले राम्रो छैन, सबैले कान्तिपुरलाई गाली गरेको देखिन्छ, यसको न्युजलाई लिएर मान्छेले क्वेसन्स उठाएको देखिन्छ। आन्दोलनहरूमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो टार्गेट नै कान्तिपुर पब्लिकेसनलाई बनाएको देखिन्छ। भनेपछि इट डजन्ट ह्याभ अ गुड रेपुटेसन अमङ द पिपल राइट नाउ। द्याट्स वाइ इट क्यान नट मेक प्रफिट लाइक बिफोर। पहिला जस्तो यसले प्रफिट कमाउन सक्ने, तपाईँले यसको न्युज पेपरको पेजै हेर्नुभयो भने पनि यु क्यान फाइन्ड। त्यसैले मैले के भन्न खोजेको, तपाईँको क्वेसन चाहिँ यो किन जर्नलिजम मास कम्युनिकेसनमा पढाइ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मिडियाहरू पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन हो लाइक अदर अर्गनाइजेसन